Dükkanda oturgan adam çurkap жүрүш керек дайым. Айка бул канча турат? Бул мынча, мунусу мынча, бул мындай деп сүйлөп, жоурап туруш керек соодагер адам. Азыр базарга соодагерге барсаң, кээ-бир соодагерлер кичине акчасы көбөйүп калган. Бул канча турат? Биякта, сен тиякта турасың. О байке, бул канча турат? Кайсыл? Канча эле бул? Биякта бирөөнү чакырат, анысы телефондо. Билбейм аны, билбейм. Силер кандай офис бул? Soğudeger dükkanга adam kirip geldi, çırkaş gerek. Kaysını görseteni, kaysını. Bunun ağı var, kökü var, sarısı var, razmeri, barı var. Bu çında öyle Kıtayski, bir okey Türeski demeyim, Kıtayski sapatı jakşı, özüm kiyip жүрем buna. Misal, emin oşantip süylep jakşılap, men dağı bir karap geleyin dese, makul karap geliniz, yer jaksa bizge kayra keliniz, dep jakşı жылуу süyleş gerek soğudeger. Hem albasanız şunca vakti getirip, senin ne başka жұмышың бар bilesen? Nege magazin açtın anda? Taң kalasın oşondoy soğudegerlerden oraya muamele jasagan. De başka jerde arzanırak ken dese düşündürüp beriңiz. Alar mümkün arzanırak algandır, biz kımmatırak aldık. Oşogo baası iki türlü bolat. Dep düşündürüş